Tariki 18 mweri wa mwanja mweri mutheruki rwaria rwemo kwa mwana ngabana wa MERU KAGITENE kaungabana KIRAITU na wetire Kawira mwangaza ya MUTHEKANIA wa NTUURA urakinya UTIKUMENYA siasa na kuga kinyane muthenjeri wa murungu mieri ya 16 nyumene migambo ya KIRAITU murungene icho KIRAITU NMCs bambungi ya MERU bakingata Kawira bichine na Rugendo rukonekane ndi kumira ngabana owambere mwekuru wa kaunti ya MERU na arakinya mbere ya kidirano ikito koti ya kirikana tena kithomo kya kwana ronone ndi rodurane ni dula gechunge MCAs bambungi ya MERU ni bakurukiti ya ruaria rwa MCA wa Bogeta West na urianiwe mukaduki wa baraba kainde ni ambunge UDMK Kyogora rwakweberia ubichine ngabana Kawira mwangaza Mambero atiwe Kawira kumania nontubu nende na kidira mbungi ya senete getikarani na bona urukurukia wero ba mwangaza bomba korana gutuika ngabana aura ndeni ya Kenya ukarerete gitike ukaitakaraka kaiburu nande ndienda kwera baraba ku drive na threat bagogania Kawira isampuliri makagwa na threat bago jamani ya wrong number bago bakale tamata zimbaturia maru kuna Gavana Kawira kuma ari gutonya kitine na thirite akiringa byongo byandeto kumania na ndwaria na kinya mitugo ire MCs bakuwe mwene guchiagira ndoni kwagira bichi ngabana ndoni na kinya kwagira county ndoni deni bwere mbere ndia na arua rojo na oke monkandirie kira mwathani ambiterete KAGITENE ka siasa mbere ya kidurano ke mweri yonana gavana wakaita KIRAITU murungena ugira ati gavana Kawira ni muntu matinda ya NTUURA akiwa ati ni muntu kinya utikumenya siasa ndogira Kawira is just a village drama queen mbere charakazi ya NTUURA Kawira atukwerawa ni siasa aidogane siasa ni philanthropy atiaza ikoya na miringeti matrisi na imantu yange yao siasa imibango na bukwera ntu ba MERU na tonyo nene ubangabana kagarura MERU atia tekuambite tombe wake gena kirambia kubagaira pecha you that cannot help MERU KAGITENE kauka siasa KIRAITU bakioneka gukiridana bunene na Kawira KIRAITU kinyane ya nitengerekano ya konene Kawira ati muthenjeri wa kama na atineka kwa eriantu aichita bishop na kwero njo yaretie aba kwe bishop wa BAINGI nyaba tetekenero ndi bakinyire kenero ndi uroji so nerantu wetu mukama kana uniform ile nto wekera ile ni character ya muntu bone kedera yene biti ekirete mugotongo ndu negatumira ritwara murungu athingati bangabanao wabaile barane nekinya batukite thaini bo athingati bawe bandene ni bameneretie Kawira bunene na konene burati na kadhalika utongeria county na ati MERU yachoka nyuma bunene kiriwiti na mbere kugangabana ni mama gekeja kujukwa ku tokua rokere murungu gukira twaraganwa MERU eje urona kundetia njogu marwa ketha ne ubo kwenda kuthithia kamwirire kanisene na arua kethera orona nyogu yo giti ure kondora ya miti na kunanga na igwa na twana na mbi eterenia ubona urago wakara kutibyo tukona tuko inkaimbera guchokia maratathi gavana Kawira na mithikali NTUURA ni bathitangini aringe kura bathatu ba county ya MERU bakiwa ati batina kithomo gira kikwendeka gurira giti kya ungavana ende ne bachindire gamba riu KAGITENE kakuruguria manifesto yekie gavana Kawira KAGITENE kwa ari mubunge wa ekuru na atumiririe kurira giti kya ungavana ari murweri kiumbe ontubura ya Justin Muturi KAGITENE kwa speaker mbunge nene onekanire kuregana na buo agimutara kwedira ari na MCAs ndene arutererokie yes it is safe kuwa kwa parties lakini the disadvantages
outweigh the advantages. Wale wamesumbuliwa na impeachment ni governors ambao wako kwa strong political parties, na wengine wameenda nyumbani. Governor lazima awe na MCAs wa kutosha, na MCAs, as you know, if everybody is independent, you run the risk. You know, we don't want to put my friend Kawira Mwangaza kwa ofisi, alafu wale MCAs ambao wako kule wamemzingira wote, they belong to different places. Hawatampatia nafasi ya mataro ya muturi kombeka Kawira na thingatire yaringe monokia nuntu kaitene kakire MCAs 69 hapa mbunge ne mbunge omwake chumiretie kurungamana Kawira. I want to note to this honorable house that number 1, the honorable governor can run to the courts to delay the process, but what must happen must happen. Even if it takes 1 month, Kawira has to go. Even if it will take us 2 months, Mr. Speaker, the governor has to go. Rwimbo runa ruo niro mukuru wa ngabana Kawira ainire mwanka Kawira arenga KIRAITU gitine na nende rwimbo runo rwa MCAs balolete na kwambiria kwinira ngabana uo urabakuwa na unete katiba na mawatho yange ya nthiguru ya GUTONGERIA. Kira nende gitigere ni kona kithira mbunge ya Senate ikono kia ngabana Kawira na umucho kia MERU na bendera ya ngabana kana au na kathita atichoka na bendera ya bure MCAs bedirite baimwira kagia no bua kabo kwenda twira mbero atia bo to kodiria kado tathiria jara matas twikindana toumaja twakindana tututania miaka ethire ngana uti no Kawira ageta iborirwe Bunge